Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyok lun la kem ai le barona bisi kan. Yang aku dengar pada video buat Facebook kan. Pura ni kana hina agama. Pura ni kana hina ulama katanya. Ni jauh no royong ti krek ni jauh. Berjelas. Bữa bây giờ rồi nữa, học chị, bữa bây giờ rồi nữa, bữa bây giờ bác cái bữa bây giờ hết thế à, palahi rồi nữa, xin giáo dục thì cái palahi, bữa là hay làm bùng gông thế rồi nữa, bữa làm bùng co thế là hay nó bữa, bữa làm bùng co bùi là hay nữa, giáo dục con nhau thì cái học chị, Ironya walaupun rawan hanan galak ke agama Islam, beni hina agama Islam yo nan dengar. Habuk ironya kudu pulih agama mantang. Iro wate mati. Ni tumpang langit ironya. Tabuk nyo langit ma ni. Bumo ma ni na. Bumo ma ni. Le pertetiang ma dengan tumpang langit dengar. Gata hi meram jadah ro nu. Pati ro ni ia bo se ngai ia bo bui. Ma ro na se ba du ro ni bui. Em chị co se ya. Lam brum ma ke ram jadah ka pati. Pai ka du ka. Ka chi pegah pai ka du. Meneja kana. Tinu si ro ko ni kuneng kum takai patanda ke. Mati ke ro. Ia bo se ya ka. Ram jadah ka pati. Baik apa ayah ro aku dek dunia yo. Kan ka ayah ke dak ka? Hana ayah ka ala aku. Kayak hina agama, kayak hina ulama. Iya boh hana go du. Ram jadah ka pati. Lahir lampung ko saya. Iya boh hana go ka. Abci ko saya.